Novo pismo je odmor za oči. Sredinom 19. veka dogodila se reforma srpskog pisma. Vuk Karadžić je uspeo da sastavi novo pismo u kom je svako slovo imalo samo jedan glas. Od tada Srbi pišu kao što govore i čitaju kao što je napisano. A to omogućava svakom Srbinu da s lakoćom nauči da piše i bude pismen, što je i dan danas mnogo komplikovanije kod mnogih drugih svetskih jezika. Srpska azbuka je naišla na pohvale širom Evrope i posebno je oduševljenje izazvala kod nemačkog doktora oftalmologije Wernera Webera. Weber je u svom doktorskom radu napisao i javno rekao da je azbuka kod Srba odmor za oči i opisivao je kao pismo koje najprijatnije deluje na ljudsko oko. U periodu kada se Vukova azbuka već uveliko štampala, u Engleskoj je živeo i radio Bernard Shaw, irski pisac i dobitnik Nobelove nagrade. Veruje se da je i on izuzetno hvalio azbuku, nazivajući je najsavršenijim pismom na svetu i da je u testamentu čak napisao da će onaj ko engleski alfabet učini sličnim srpskoj azbuci, od njega dobiti veliku novčanu nagradu od preko 200.000 funti. Istina u tome je da se Shaw zaista tokom celog života zalagao da se uradi reforma engleskog pisma, jer je želeo da i Englezi pišu kao što govore. Shawovi sledbenici i saradnici su sastavili pismo nalik srpskoj azbuci, koji su po njemu nazvali šajvijansko pismo, ali ono nikada u Engleskoj nije zaživelo. Da li ste znali da je Srbin napisao jedan od najlepših valcera na svetu? Naziv ovog valcera je Dunavski valovi, a komponovao ga je Jovan Ivanović. Seobe Srba su naš narod odvele na sve 4 strane sveta, pa i u Banatu u kome je živela velika zajednica srpskog stanovništva. Jovan Ivanović je rođen baš u Banatu, a do svojih prvih koraka i javnih nastupa u 19. veku došao je bez dana muzičkog obrazovanja. Kasnije, u periodu kada je svirao u vojnom orkestru, njegov talenat je primetio i cenjeni muzičar i profesor Emil Ler, koji je poželeo da mu daje časove. Veruje se da je kasnije pokušavao da dođe i u Beograd, u želji da otvori muzičku školu. Ali, nažalost, zbog ratnih neprilika tokom 19. i 20. veka, novca u budžetu Kraljevine Srbije nije bilo. Iz tog razloga Jovan Ivanović nastavlja da radi u Bukureštu i postaje poznat kao kralj rumunskih valcera. Tokom 6 decenija života duge muzičke karijere, Ivanović je napisao 350 kompozicija, a njegova dela su objavljena u 60 zemalja sveta. A kompozicija Dunavski valovi je prvi put štampana u Bukureštu 1880. godine. Ovu pesmu su izvodili Frank Sinatra, Django Reinhardt, Andy Williams, Tom Jones i mnogi drugi. Jedan od osnivača Teksasa bio je Srbin. Đorđe Šagić je prvi Srbin koji se zvanično doselio u Ameriku i dobio američko državljanstvo. Prekretnica u životu Đorđa Šagića bila je 1815. godina kada se ukrcao na brod za Ameriku. Kako nije imao para da otplati ovaj put, predstavio se da je ribar i od tada počinje da se zove George Fisher. Počinje da živi u Mississipiju, ali ga brzo napušta i odlazi u Meksiko. Šagić postaje meksički državljanin, a pošto je Teksas pripadao Meksiku, jedna od obaveza mu je bila da godišnje dovede 500 porodica kako bi taj deo države mogao da se razvija. Vremenom uključuje se u borbu za odcepljenje Teksasa od Meksika. Trebalo je 20 godina da se Teksas pridruži Sjedinjenim Američkim Državama, a George Fisher dao je sve od sebe da se to dogodi. Za sebe je govorio da je po rođenju Srbin, po duhu Meksikanac, po karakteru Teksašanin, a po državljanstvu Amerikanac.